Slika Pogled iz novčanika. Mada bi pravi naziv za sliku bio Pogled iz mog novčanika. Kolaž rađen sa kafom i tušem manjih dimenzija. Slika je 20 x 25 i na slici se nalazi jedan mali autoportret, što znači da je ovo slika sa autoportretom. Novčanica od 10 dinara, još uvijek važećih, i sve to zalepljeno na novine. U stvari to su stranice knjige, neke od Šešeljevih knjiga nebitnih. Ono što mi je bilo bitno je da je napisano sve ćirilicom. Moj potpis je na ćirilici, tekst je na ćirilici, da ova država više brine o svom nacionalnom identitetu i novčanica bi bila sva na ćirilici, ali ima i latiničnih slova. Sama novčanica se dobro uklopila u ovaj kolaž, zato što je kolaž onako monohromatski. Najkafenija kafena boja. Ne može biti boja kafenija od one boje koja se dobije kada se slika kafom. Znači, pogled je iz novčanika. Ja otvaram novčanik i u novčaniku ima samo 10 dinara. A neka zamišljena kamera ili onaj posmatrač slike posmatra kao da je na dnu novčanika. Naravno, ova svetlija na sredini, praznina, svetlije polje, šupljina, kako god, gore prikazuje sijalicu. Sijalicu iz moje kuće koja još nema luster normalan, već zakačena na grlo i na žici. Mnoge podsjeća da je u suštini riba simbol, stari simbol za hrišćanstvo, post i tako dalje, mada može podsjećati i na genitalije. Sve je u oku posmatrača. Ovu zadnju seriju slika kolaža radim sa ciljem da prenesem poruku. Bitno mi je da prenesem poruku i nije mi bitno da će neko to posebno razumeti, ceniti ili s tom porukom sama slika dobija veću vrednost. Ne, bitno mi je da prenesem poruku. Kako sam odrastao na periferiji grada gde je uvek bilo odlagalište smeća za sve nas nesavesne građane koji živimo u okolini, jer smeće ispred naše kuće na periferiju ne baca neko iz centra grada, nego ljudi koji žive tu u blizini, valjda računajući da će to smeće, te plastične kese se odmah razgraditi. Jednostavno neki primitivizam. Nećemo mentalno sići u Vojvodinu još jedno 50 godina. Radim ove kolaže uglavnom od otpada, trudeći se da od otpada napravim ne samo umetničko delo, nego bilo kakvu vrednost. Znači da recikliram otpad i da ga ponovo koristim. Ovaj portret je odštampan na štampaču, na običnom papiru za štampanje, i stranice iz Šešeljeve knjige sad barem nekoj svrsi poslužile, mada nisam čitao ništa piše ispod toga što sam zalepio, a i nebitno je. Služi tu samo da napravi teksturu i popuni pozadinu koja zanimljivije ovako deluje. Pored Šešeljevih knjiga, tu je nekoliko parčića kafenog papira koji je služio za pozadinu jedne stare slike koju sam pocepao da bi došao do unutrašnjosti, da im da se radi o originalu, međutim nije, to je bio je dobar print. Tako da sam taj papir koji je pocepan isto iskoristio tu, a sve je zalepljeno opet na nekom kartonu koji je nekada služio nečemu, a sada je deo ove slike. I ovaj ram sa belim paspartum je višak kod stakloresca bio, i onda su napravili ramove koje sam kupio i sada ih iskorištavam, jer teško je inače iskoristiti ram koji je već gotovih dimenzija. Znači oni su višak tih lajsni iskoristili da naprave, da ih iskoriste, da ne ostanu neprodate. Ovako su bar dobili neki dinar. Dobio sam ih poprilično povoljno i pomogao ljudima, a i verujem da, u stvari ne verujem, nego znam, napravio sam nešto što je zanimljivo, sigurno zanimljivo meni.
U početku se nisam oduševljavao kolažima i to mi je bilo nekako bez veze, međutim, s vremenom kako sam prolazio kroz neke od tehnika slikarstva kao amater, došao sam da možda sad u fazu da najbolje mogu prenijeti neku svoju poruku kroz te kolaže. Šta čovjek da iskoristi u svom znanju ako nema fakultetsko obrazovanje i nije usmjeren ka jednome? Znači, za mene je ostao neki trag u punk bendu, sviranju gitare, slikanju, kreiranju, pevanju u horu, borbi za neka radnička prava. I sad svo to iskustvo prenosim na ova umetnička dela manje ili veće vrednosti. I ovaj vetar što se čuje, ovi šumovi, pošto sedim u šiblju, u jednoj ostatku nekada šume, na mestu gde je nekada tekao Dunav, a blizu mesta gde je bila deponija smeća, sada je ipak sve prekrila trava. Ta priroda je to pobedila. Danas sam, prateći kolaže, našao jednu informaciju gde jedan slikar pita za pomoć kako da zaštiti papir koji koristi. Pošto je ovaj papir pravljen od nekih kiselina koji ga nagriza i deformiše. I onda su tamo naveli nekoliko primjera kako da papir zadrži boju i da ne menja formu. Međutim, kod mene to baš hoću suprotno od toga. Ovo nije slika iz nekog svetskog muzeja, pa da treba da ostane netaknuta i da se vidi šta je teo neki slikar da kaže pre 500 godina ili 100 godina. I uljane boje se suše i moraju se obnavljati i platno truji. Ne, ovde je konkretno cilj baš suprotno, da papir se deformiše i da stari, iako je već sada preliven ili premazan ili oslikan kafom, turskom kafom, ne srpskom, ne bosanskom, ne domaćom kafom, nego turskom kafom, i tako sam dobio neku vrstu veštačkog starenja, aging, veštačko starenje, kao da je starije nego što jeste. Ali vremenom će papir odraditi svoje, pa će on još potamneti, što će samo doprineti slici. Znači, kao da je slika živa, to mi je u stvari bio cilj. Ova slika je naravno na prodaju. Cena ove slike je 100 evra, a ovo snimam u januaru 2022. godine.